Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Znači, ovo morate vidjeti. Znači, ja nemam sreće, ljudi moji dragi. Znači, ovo se može samo meni dogoditi. Znači, pogledajte ova dva majmuna s kojima ja igram. Znači, ja se cijelo vrijeme gore trudim, vidite, ubijam ekipu. A ovaj tu frajer sam sebe tu prca u mozak. Znači, gledajte ovo. A ja se borim za 20.000 trofeja. Znači, to kada je napravio, htio sam mu doći doma i taj mobitel mu zabit ono u usta, doslovno. I evo, znači, ja tu sam protiv njih troje, tu se šibam, stanam ih sa medvjedom, ubijam ih, a gle, evo, njih dvojica tu stoje ko Lolek i Bolek i prcaju mene u mozak i vjerovatno sami sebe, jer je me to zabavno, fakat ne kužim. I zašto ja dobim takve svoje kao za moj tim, kolege ili šta već, znači ja sam lud, ja ovo ne mogu izdržati. Gleo, i oni i dalje tu trolaju, prcaju, znači ja ne vjerujem vjerovat, znači Joži i ovaj neki Morgen Topcik, ono, to su neka dva degenerika, ono, fakat, je. Ide mi na živce, gledao, znači frajeru, ono, još ti uzmeš loptu i ideš s njom dole, znači ne mogu vjerovat, znači gledao šta radi cijelo vrijeme, mrš, znači strašno, a ja ih tu ubijam, gledao, sam protiv trojice, gledajte ovo, mabam triple kill, double kill, a on tu prca, gledao, tu stoje ko neke muhe, znači strašno, gledao, pa ne mreš mi to raditi, znači ja sam dobio slom živaca kad sam ovo igrao. Ali doslovno. I ja se bez veze tu trudim cijelo vrijeme. Gleo, tu ih gađam, gleo, mrš, evo ti. I tebi isto, Joži, mrš, gleo. I strašno. Znači, strašno. Zašto ja dobim njih dvojicu? Znači, da bar postoji za ko lolu, da ga reportaš, znači, za trolanje, AFK, feeding, Ništa ljudi, hvala na gledanju, idem sa Jankom igrat malo. Hvala na gledanju i vidimo se, pozdrav.